Jedini srpski kandidat na predsjedničkim izborima je Dobrilo Dedejić. Nakon pobjede 15. aprila on će raspisati referendum za izlazak Crne Gore iz okupatorskog NATO pakta. Poništit će sramnu odluku o priznanju lažne šiptarske države Kosovo. Pobjednički kandidat srpske koalicije raspisat će referendum za ponovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Ne treba nam Evropska unija. Hoćemo vojni i ekonomski savez sa moćnom Rusijom. Srbi u Crnoj Gori na okup. Ispunimo zavjet svetoga Petra Cetinskoga. Ako bi se ko usudio kakvu smutnju i razdor među narodom činiti slovom ili djelom, toga svakojega, ko bi gođ on bio, mirski ili duhovniji, ja na samrtni čas moj vječnome prokletstvu i anatemi predajem, kako njega, tako i njegov rod i porod, da mu se i trag i dom iskopa i utre. Isto tako, da Bog da i onome koji bi se od vas našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nada na jedinorodnu, jedinokrvnu, jedinovjernu nam Rusiju, da Bog da jaki, te od njega živoga mesa otpadalo i svako dobro vremenito i vječno odstupilo. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Crna Goro, postojiš zahvaljujući Rusiji. Rusija te je kroz vjekove branila i hranila. Ne dozvoli da te guba majčino mlijeko i da nam potomstvo stigne kletva svetog Petra Cetinskog. Rusija odlučuje, Srbi pobjeđuju. Sa Srbijom i Rusijom do pobjede. Zaokružite broj 5. Dobrilo Dedejić je jedan od nas. Togo sela Drenova, srpska mi truba zatrubi. Iz togo sela Drenova. Srbi u Crnoj Gori na okup. Zaokružite broj 5. Jedini srpski kandidat Dobrilo Dedejić je jedan od nas. Sa Rusijom i Srbijom do pobjede.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Vražja sila otcu doklopila, da je igdje brata u svijetu, da požali kada bi pomoga. Pomrčina nada mnom caruje, mjesec mi je sunce zastupio. Što mislim, kud sam zaplivao. Mlado žito navijaj klasove, pređe roka došla ti je žnjetva. Divne žertve vidim na gomile, pred oltarom crkve i plemena. Čujem lele gdje gore prolama, treba služit česti i imenu. Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, nek ad proždre pokosi satana. Na groblju će iznići cvijeće, za daleko neko pokoljenje. Jedini srpski kandidat na predsjedničkim izborima je Dobrilo Dedejić. Nakon pobjede 15. aprila on će raspisati referendum za izlazak Crne Gore iz okupatorskog NATO pakta. Poništit će sramnu odluku o priznanju lažne šiptarske države Kosovo. Pobjednički kandidat srpske koalicije raspisat će referendum za ponovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Ne treba nam Evropska unija. Hoćemo vojni i ekonomski savez sa moćnom Rusijom. Srbi u Crnoj Gori na okup. Ispunimo zavjet svetoga Petra Cetinskoga. Sini jarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Ljubovića, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Ljubovića. Svi će Srbi kao Jugovići za krst časni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu, od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, dok je Peći, dok je Dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, pravih Srba,
kako malo. Omladina! Ko je vodi? Nema duha njegov, nema Hrista njegov, a koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Draga braćo i sestre, Hristos vaskrse! Želim da vam se obratim danas iz Župe Nikšićke, da vam saopštim da je ovo prva naša pobjednička konvencija koja je održana u Nikšiću. Župa je uvijek bila srpsko uporište i zato dovodimo Dobrila Dedejića. Braće i sestre, poštovani prijatelji, mislim da današnji praznik, dan Vaskrsa Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, sve nas prije svega dovodi do zaključka da više brinemo o duhovnom, a manje o političkom, ali u svakom slučaju čast mi je što sam danas ovdje i što možemo ljudski i srpski, kako i dolikuje, da saopštimo što su naši stavovi kao pravoslavnih hrišćana i kao Srba koji u državi Crnoj Gori traže svoje prava. Ja sam jedini od ljudi koji su pripadali bloku za zajedničku državu i koji su tad aktivno u to vrijeme insistirali na opstanku zajedničke države, imao petlju da se kandidujem novim izborima, da kažem da sam za rušenje kriminalnog, lopovskog i antisrpskog režima Mila Đukanovića, ali da istovremeno koliko se zalažem za rušenje toga režima, insistiram na tome da Srbi dobiju svoja prava u Crnoj Gori. Jer mi ne treba i dalje da budemo političko topovsko meso u obračunu separatista koji su nam razbili zajedničku državu s jedne strane i sa druge strane u obračunu crnogorskih klanova koji se razlikuju samo u tome kako i na koji način našminkati takozvanu građansku Crnu Goru. Građanske Crne Gore nema. To je sistem i to je način da se uništi srpski narod u Crnoj Gori, da se uništi oni koji su stvarali Crnu Goru Nemanjića, Petrovića i Karađorđevića. Danas su režimu u Crnoj Gori, danas su nacionalnim Crnogorcima saveznici oni koji su bili protiv ovih dinastija. Saveznici su im oni koji su bili protiv onih koji su pravili Crnu Goru, državu Crnu Goru koja je bila država srpskog naroda. I kad kažem Crnu Goru, ne mislim samo na staru Crnu Goru, mislim i na Brda, i na staru Hercegovinu i na Boku. Dakle, na sve one krajeve koji pripadaju današnjim granicama Crne Gore, a koji istorijski ne jesu crnogorska, etnička, kako je danas naziva, ili neka druga teritorija. Ja se na ovim izborima otvoreno zalažem za ono zašto smo bili 2006. godine. Dakle, insistiram na tome da se obnovi zajednička država sa Srbijom, jer ako smo ljudi, ako se ne stidimo onoga što su nam bili preci, i ako se ne stidimo onoga zašto smo bili prije 11,5 godina, onda valjda imamo pravo kao građani Crne Gore da kažemo da mi se zalažemo za to da se ovaj mali državni okvir u kome se nalazimo proširi i da budemo dio jedinstvene države u kojoj se nalaze svi pripadnici našeg naroda od Subotice do Bara. To je naše ljudsko i to je naše građansko pravo i mi ne treba da budemo ljudi kojima će Evropa, kojima će Amerika ili bilo ko drugi sa strane određivati na koji način da se ponašamo, kako da se ponašamo i što da bude naša budućnost. Moguće da u ovom trenutku nemamo onu političku snagu zbog svega što se dešavalo da obnovimo sve ono što je zavjet naših predaka. Ali imamo pravo kao ljudi i kao građani Crne Gore koji poštuju Ustav, zakone, međunarodne konvencije da kažemo šta su naša građanska prava u Crnoj Gori i šta su prava Srba kao kolektiviteta. A naše pravo jeste da sačuvamo svoju istoriju, svoju tradiciju, svoju crkvu i svoj jezik koji nam je otet. Naše je pravo da kažemo da želimo s ostalim Srbima da živimo u jednoj državi i nikada se toga odreći nećemo. Ja ne razumijem sve one koje smo čekali da kandiduju neke druge ljude na ovim izborima, zašto to nijesu radili? Zašto ni jedan drugi Srbin koji pripada parlamentarnim strankama nije odlučio da izađe na ove
predsjedničke izbore i da saopšti ovo što sam saopštio. Ne mislim da sam najbolji i najsposobniji od svih Srba u Crnoj Gori, ali jesam imao petlju da saopštim ono što je naš program, što su naši principi, da kažem da, mi jesmo za savez sa Rusijom, mi smo protiv Evropske unije, mi smo protiv NATO-a, mi jednako kao svaki pedalj Crna Gora posmatramo i Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku i dok postoji ta vrsta svijesti mi kao narod možemo da opstanemo. Onoga trenutka kad toga ne bude, kad se utopimo u građanističku masu u Crnoj Gori, kad nas budu asimilovali u Crnogorce, kad našoj djeci budu govorili da je članska karta Demokratske partije socijalista uslov da prežive u Crnoj Gori, nas neće biti. Nestajale su i mnogo veće civilizacije od nas, ali je šteta da Srbi u Crnoj Gori nestanu, jer danas postoji na svijetu 200 nacija, ali istovremeno samo 20-ak naroda, a mi jesmo stari evropski narod. NATO pakt traje 50 godina, Srbi na ovim prostorima sa krštenom istorijom traju skoro 1000 godina. Iz tog razloga da ne širimo danas priču, da se ovdje družimo prije svega, da budemo i Srbi i ljudi i da obilježimo najveći praznik hrišćanski i pravoslavni. Neću vam uzeti višak vremena, želim sa svakim od vas da progovorim i riječ ovako ljudski, intimno i periferno od ove političke priče koja će proći 15. aprila, kako god da prođemo na tim izborima, a ja vjerujem da Srbi mogu da legitimišu svoju priču i svoje ciljeve kroz podršku srpskom kandidatu na ovim izborima. Ja želim sve da vas pozdravim, da vam zahvalim što ste došli, da vam kažem da nećemo da pričamo bilo koji višak političke priče večeras, nego da se družimo, ponavljam opet, treći put kao Srbi i kao ljudi i da svima drugima poručimo da nemamo bilo što protiv bilo kog naroda i građanina u Crnoj Gori, ali da hoćemo da ostanemo ono što jesmo, što su nam bili preci i što treba da bude budućnost za našu djecu. Najiskrenije vam se zahvaljujem na dolasku. Drago mi je što priču, kada je u pitanju Nikšić, počinjemo odavde, što saopštavamo nedvosmislen stav, jer znam da je Nikšić srpski grad i znam da je župa opoziciona. U to ime, očekujući da porazimo režim na ovim izborima, ja sam potpuno otvoren sa svima drugima koji pričaju opozicijonu priču u Crnoj Gori, da dokrajčimo Mila Đukanovića na izborima, ali istovremeno da svi drugi pruže ruku i da kažu postoje i Srbi u Crnoj Gori. Postojimo kao narod, postojimo kao nacija, imamo svoje interese, imamo svoja prava, nećemo nikome ništa da uzmemo, tražimo ono samo što nama sleduje, što nama pripada kao predsjednik Crne Gore, ako mi građani daju povjerenje, nikome neću dati višak prava, ali niko neće imati ni manje prava. A i danas u ovoj ovakvoj Crnoj Gori jedino su Srbi ugroženi i želim da popravim položaj Srba, prije svega srpske sirotinje. Srdačno vas pozdravljam, hvala vam što ste došli i zajedno da proslavimo ovaj veliki praznik, dan Vaskrsenja Gospoda našeg i da nam Gospod pomogne da vaskrsnemo i srpski narod u Crnoj Gori, da vaskrsnemo zajedničku državu, da vaskrsnemo i Crnu Goru i Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku i da se zna da srpski narod može i mora živjeti zajedno od Banja Luke do Niša i od Subotice do Bara. Živjeli i hvala vam. Thank you.